Kayak kuwi lho, Cok, kuwi enak, Cok. Lagi makan ya, Pak To? Nek makan ojo dian. Ora apa-apa. Wah, Pak To ini makan dur nasinya tiwul sama osengan bude. Mantep sekali. Emplok lho nyot. Wah, enak sekali lho. Ketek ngono. Loh. Kalingan mae. Madang sego tiwul lur. Arepe pare. Amit jembe. Arepe parentah. Kaya ketek. Amit jembe. Biar bisa sampai rong unting lho bature. Piye lho karemu iki? Ora ramban karo aku, Mang. Cok. Engko le rong unting. Sing ora ramban karo aku. Panggil. Anu to. Kangkret. Ya wis, ngono lek ngono. Wis arep jemuan iki, Jo. Oh ya. Biar, diomong ya wis ngono ae, kerja hati-hati lho ya. Syukur gabik lo tawan tok. Wis. Ya, kerja hati-hati lho sayang. Hati-hati wis dingo-dinongo ya. Nggih, Mas. Nggih. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Wis cul. Anjir screenshot iki yakin. Orang ini. Aku yo kena wis. Sing kang nyepis kono wae apa sing diservis. No, urip ki rasa sepaneng lho, Pak To. Ini beda. Iya ndekne peda. Gek terus adus jemuan. Ngono. Langsung. Ora usah panik. Urip wis ana sing ngatur. Dandan. Ini hari Jumat ya Lur, hari Jumat. Nah, tidak keluar, tidak mencari rezeki di rumah saja. Nanti kalau waktunya sudah wayahe sholat Jumat. Hari Jumat. Nih wayahe ungkane khotbah wis sisan kok. Ya, Cok. Ungkane khotbah rek turu. Hmm. Ya wayahe ungkane khotbah ki turu iki piye? Nggih. Ini garapan apa? Orang kampung ya, Cok. Linting ya seadanya ya, Cok. Tidak mampu memberi rokok yang mahal. Mampunya rokok ini tembakau buatan sendiri. Masuk. Ya ini dia caranya menggelinting. Caranya menggelinting seperti ini, kawan. Seperti ini. Pertama-tama kita ambil yang namanya kita ambil bakonya. Lalu baru itu dikasih ini yang namanya bumbu rokok cengkeh, cap sriti. Nah terus masukkan crut. Nah itu cukupnya saja. Iya, habis itu kita lenting. Masuk Bang Coki. Lenting seperti ini digulung-gulung. Digulung-gulung tak iya. Nah, beginilah. Nah, ini dia. Terus lalu itu kita selorot-selorotkan dengan tangan. Nah, melihat Bang Nyoto lagi. Dikirim nih, Yang. Kuwi sing dingi kae to, Nyot? Nah, ini namanya kipas. Kipas. Kena tulisan kuwi. Kobong. Kobong. Oh, belum jadi yo. Belum.
kurang sak langkah nah kayak kena inyat. Langsung. Heeh. Udah. Ini lah. Biasa kok anu meneh. Ngono. Ngono meneh. Taruh lah meneh. Anu. Taruh. Meh urip ngono nyat. Gede no. Putus nih. Putus. Enggak bisa. Aja ngono gede. Putus. Puas no tengah ngono. Ngono apa? Dah, kurang titik. Itu lebih. Jole. Betul. Gede. Nek jatane berapa kamu? Enak. Nah, iki lho ketok. Ini iki 20 25. Tapi lamu-lamu ngono to. Belum jadi ya? Mending. Abang. Kuwi. 20 25 Oh, lho. ning ngono sana. Ini ya. Karo serine kan kamu ning iki. Dhuwure lho maksudku apa? Lah iya sing penting dhuwure kan iki. Heeh, apa tuh iki? TEA. TEA. Ya diomongi Iya, omong ngono. tak tukok. Tukok nanti. No. Iki Ya kan.